Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini berjumpa lagi bersama saya di channel Belajar Ngaji Iqra. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji, melanjutkan di surah Al-Kahf halaman 303 juz 16 ayat 84. Kepada sahabat semua ataupun pencinta Al-Quran disimak dan dipahami supaya tidak ketinggalan dan kejanggalan waktu membacanya ya. Jadi khususnya kepada sahabat semua ataupun pencinta Al-Quran yang belum subscribe, like dan share, segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Ngaji Iqra. Semoga apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi keberkahan dan semoga kita membaca Al-Quran lancar dan fasih. Jadi disimak tanda panah ini agar mudah mengikutinya ya. Jadi untuk menghematkan waktu langsung saja kita awali membaca ta'awudz dan basmalah. Mohon ditonton sampai habis karena kita belajar cuma beberapa menit saja ya. Baik, langsung saja kita awali membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghriban syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adzib wa imma an tattakhidha fihim husna. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'an husna
وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قنطرا فما
أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا وما استطاعوا له نقبا. صدق الله العظيم.